Assalamu alaikum, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн 30 май. Күнүгө жекшемби 2021 жыл. Бүгүн биз Чүй облусунун Сокулук районундагы Сокулук мал базарындабыз. Мына караңыздар. Мал базар бияктан башталып, ондайдан кеткен көлдү бойлоп. Бүгүн чөп кандай болот экен, ошонун ценасын билип бермекчимин. Бүгүн караңыздар, мына беде. İki maşine satılıp gitti deyip. Assalamu alaikum aka, kandayсыз, жакшысызбы? Bu bedeler kançadan gitti eкен эми? 195'ten. 195'ten. Бул жердин жыйналбай жат сатылат абы ордунда кандай же бияка ал? Жок, алып барам. Каяктан келди экен бул чөптөр? Сен месин эле биякта Сокул. 195'ten кетти, 2 камаз. Bedi 195'ten optan gettir mi? Çöp az. Oşa. Pazarda 2-3 kamaz ile turat. Ezbekte tığılıp kalçı çöp. Не знаю, хозяин не нашел я. Ондайдан 2-3 камаз турат болгону. Ээлери жок, араңдар таптым бирөөнү. Saman жок. Жаңы биринчи орун. Беделер. Быйылкы жаңы. Сколько такое? 18 миңге алыптыр. 2 тиш кой, 3 тиш бе? 4 тиш бе? 3 тиш дедим, 4 тиш. Мына бургач кой. 18 миңге алыптыр. Бул 18ге алдыңыз аксакал, а? 18'de aldım. Bazar qanday бүгүн? Bazarın ценасы түштү, көтөрүлүп атабы кандай? Götürülüp atar. Daha кайра көтөрүлөт? Mal götürülüp atar. Hazırda gelgen diykanın kolundan. Перекупчтерден алган жоксуз? Yok. Перекупчтерден алганыңызда бул 20 болуп калмакта. Каяктан келдиңиз? Ушул жерден эле. Муну эмне соёсузбу кандай? Или малган Soygon aldım. сойгонго? Kadegender. Anam berkindeleri. Сойгонго алдым дейт аксакалына. Ургачы семиз кой экен. 4 тиш. Жакшы. Сойгондо бизди унутпаңыз, чакырыңыз. 8 миң, а? Ушундай болгон козу 8 миң. Эркек бургачы бул? Эркек, а? Соёсузбу, а? Ушул экен эти да 8 миң болуп турбу. Алынып тур ушул козу. Байга канча болду экен булар? Жатып алганга кое туруңуз. Булуп калды бул. 8 миң 7. 8 миң, 10 миң, 7 миң. Ушундай болгон ценалар экен. Аркасынан куу үзүрүп тартып атабыз видео. Бул алынып туруп сатылабы экен? Вот тоже был 15, давай. Чай, Давай, Фраутаус. Канча деп атат? Козулар экен, а? Я один возьму. За сколько отдать? Вот это 6 будет. 6 миң. Короче, 5 миңден кетет мыналар. Туз канча экен, а туз? Канчадан туз? 7. Килограмм 7 сом малдын тузу. Канча болду шеф козу? Канча болду? 11. 11 миң. Кичинекей ургач козу. Мына Сокулук мал базарга келдик. Assalamu alaikum. Козулар канчадан сурап атасыңар? Эркек ургачы? Козу кочкорлор, а? Канча айлыктар булар? Январский. 5 ай экен да? 15'ten дейт. Болор канчадан болот эми булар? Болор 4'төн алсаңар 14 болуп турат. Канча болду аксакал бул? 11 Ургач козу. 50 болду. 10.550 сом, а? Алдык ушуну Ал. Араң алдык дейт. 4'төн алсаңар. Сиз канча сурап атасыз байка улактарга? Иә. 3 миңден, а? Bir saraydan.
Түптөктөгү кочкорлор мына. Караңыздар. Жок экен аз сурайын десем. Так. Четтен тартайыкчы. Ечкилер канчадан ечкилер? Echkiler 5,5'dan 7,5'a 5,5, 7,5га чейин. Булар да ошондой да санар. А кочкорлорчу? Onlar mınao 30 Качтанча? Койбу дейм. Artamda Бул канча сурап атасызбы? 10 bin gele 10 миңге берем дейт. Картан кой экен. Карачы мына кара. Бул канча тиш? 45 миң деген. 4 тиш. Мына кара кочкорду канча дедиңиз? Bunlar 30'dan 3 koşuyor. 30'dan 3'e var. 30'dan deyt. Daha сүйлөшөсүздөр, а? Жакшы. Чарба койлор. Канчадан сурап атасыздар? Айтайын бұл басын. Сурап атпаймынбы? Иә. Өзің деле білбейм, жаң келдім. Эми канча деп атасыздар? 16? 16'dan сурап атасыздар, а? Мына. Ушундай болгон койлор булгач 16. Үйге алып кетсе болады. А, о аккачы? 12. 12. Мургачы? Нұрға чейін. 12 миң дейт. Козулар канча сурап атасыз бака? 8 миңден. Ушундай болгон козу 4-5 айлык. Катып коюн эжес. Козуңуз канча сурап атасыз? 12 миң сом, 3 айлык. 5 ай? 5 айлык козу 12. Канча 8 голо бул? 8 болду. Базар аламын деген. Бул козулар канчадан сурап атасыз? 2,16. 8ден окулар ушунда. Жакшы. Жакшы, жакшы. Чарба койлор тарт деген. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 8,5. Ишне арыраак экен, а? Шу кой 8,5 миң сом. Сурап атыптыр. Так. Мына аралап сурайын. Мына жерде чоң теке турат. Караңыздар. Кимдики экен? О, теке канча экен? Теке 60 сурап атабыз. Ал порода. Не? Порода да. Не деген порода? Нубиец, Занинский. Аралаш. Гибрид. Нубийский мен Занинский аралашкан теке экен мына. Гибрид. 60 миң сом. Молочный 6 литрге чейин балдар сүт берет. Улак кетти данияк. Бул кочкорлор канчадан? Кочкор 40. 40 миң. 30'dan. Кече ярмаркага чыктыбы булар? Жок, чыкпаган жок. 40 миң. А булчу? Бул 40 миң. Кой бул. Бул койбу? Канча тиш бул? 5 жашкы. 5 жаш. Мына да кой кочкор экен ма көтең, а? Козу кочкорлор. Козулар ал. Козулар 30'dan сурап атабыз. 30'dan. Сен беребиз. 28'den берем дейт. Мына Мына чарба козулар. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз? 7,5 сурап 2 айлык окшойт, а? 7,5 миң dedi. Канчадан болот? 6'dan болгондой. атадан берген жоқпын. Бербедиңиз. 6100'den. 200. 6,5. 6700'den берем. 6700'den бересиz булар. Жакшы. Жакшы сатып алыңызбы? 2 айлык козулар 6700'den берем дейт булар. Канчадан сурап атасыз? Чарба койлорду? А? 11'den, а? 12'den 12'den, а? Кочкор бол эми барды? koşkor. 12 миң сомдон. Ушундай болгон кочкор. 4-5 айлык, а? Fevral Mart'ta. 4 айлыктар. 4 ай, 3 ай экен даже. Fevral Mart'ta. 12 миң сомдон дейт. Бул кочкордун ээси жок, а? Козулар канчадан сурап атасыз? Kozlarga 5'ten sonra atalım. 4'ten verem. 2 айлык, 1 айлык. 1 ay, 1,5 ay. 4 миңден берем дейт. Мына качы мына? Кочкор. O
бар. Падират беріле тұрған жері 15-тен. Бұл не баяғы? Роман ба? Қошқар. Романский. Жоқ, бұндай. 15. Мына қой қоч. Беріле тұрған жері 15-тен. Қанша тіш болып қалды? Бұл төгерек та. Тегерек. Uzun қой екен. Олар жері 15. Ішіне кіріп айланып көрейінші. 15 bin сом дейді. Бәке. Жақсы. Аралатып сұрайын. Қозылы қой бұл? Қанша сұрады? 13 bin сом ма? Қозысы мен. Қошқар чоң емес. Şundan olan kozu. Kozulu koy. Bakın çorba koyulur. Semiz. Selamünaleyküm. Kança sıradası var? 14. 14 bin soma. Gel benim barbayım. Çok tekin. 14 bin som. Siz kança sıradası? 15 lira otomatik. 15 bin. Semiz eken ha? Kança tiş bu? Yaş. Yaş. Toqtu. 15 bin som. Kança 12 oldu bu? 14 berber. 14'ke vermediniz mi? Şunday olgan koy, 14'ke vermeptir. Ay, yemçek. Gelin aramızda mı? Eçki kança eçki? 10 bin. Buna жерге тиіп алып тұр. Желіне. Ақсақал қаншадан тұрып отырсыз қозыларға? 15'ten деп атам. 5'ten 1 айлықтар. Yok 2 ay. 2 айлық. Қозылар. Бұлар сүттен шықты ғой? Ya. Sütten çıktı bunlar. Cemiye üşe. Yemek. 5'ten. Bazar alamı da git. Baldı. Kancadan sıra otarız Aksakal kozlarga? Karan 13 lira. 13? 10 lira. 10. 13 10 ha? Erkek bunlar? Koçkarlar ha? 13 bin 10. Kanca oldu eken bu? 10 bin son. Kozu. Kozulu koy. Kanca sıra otarız? 18. Kozusымен 18 bin son. Жақсы. Onu almışsak Бұлар қаншадан сұрап отырсыз? 12 жарым. 12 жарым. Қошқырлар а? Üçünü kaçtan birisi? Moluk 12 жарым olur. 12 жарым мың сом. Қозы қошқар бар. Опаңы. Қой. Чоң. Боз bu бұл? Боз bu. 50 мың дейбі. Қанша тіш екен өзі? Anca koy bakayım. Бұл мына қойлар қач? Қошқар екен а бұлар? Tozlar kançada? 50 мың сомдық қой. Мына ке да. İkisini küteyim. Assalamualaikum. Қанша сұрап отырсың? А? 50. Бұл дағы 50, а? Сондай семіз қойлар екен. 50 мың сом. Қозылар қаншадан сұрап отырсыз жа? 5 мың сом. Жақсы. Шаруа қойлар. Ечкіні қаншадан сұрап отырсыз? 5,5 мың сом. Қойлар қаншадан? Koylar 12'den. Қозылар ұшыта? Şeyle koylar. 12'den. Бұна чаруа қойлар ше? 12'den. Жақсы. 12 мың сом. Assalamualaikum. Қаншадан сұрап отырсыздар? Жоқ па? Қанша сұрап отырсыз маға?
Koçkarıştı. 28 bin deydi. Bana yaramaz. Koçkar ekan. Ular qanchadan so'rab o'tasiz? 30 mingga. 30'dan 8 baş. Yaxşı. Mana çorba qo'ylar. Qo'ylar qanchadan so'rab o'tasiz? Olsun 20'dan derim. Kolsmen 20'dan. Yaxşı. Это тоже по 50, да? Номер скажите. Нет, потом Потом? на Хорошо. базар будем еще. Eski koyup ver alasın mı? Ya. Eski koyup 3000 dolar. eski koyup verseniz alalım. Qancha so'rab o'tasiz? 50 de. Qancha tish ekan bu? Qo'chqor bu, urg'achi u. Qancha? 35 ming so'm Qo'chqor. Ma'qul qarashlar. 50 ming so'm. Qo'chqor ekan. Do'stlar, bozorning o'rtasiga keldikmi? Video yoqsa like, so'nglar bo'lsa kommentarda qoldirib qo'ysangizlar bo'ladi. Kanalga qattiqlarni unutmangizlar. Sizlarga qo'shilishib So'qquloq mol bozorida hozir. Şu 40 yer işleyaptır fakat.